Assalamu alaikum hurmatly mekendештер жана Байту каналынын катталуучулары. Бүгүн 14 ноябрь 2021 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Бүгүнкү чыгарышта буюрса сиздерге ушул жерден чабараттарды катар бир жерден тартып көрсөткөнгө аракет кылмакчыбыз. Базарда бүгүнкү аттын баалары кандай болуп аткан, соода кандай болуп атат, ошол боюнча буюрса базардан бир сыйра маалымат алып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Мына главный экранга мына азыр түшүп калды, ушуну сурап коелу. Канча дос ага? 170 миң сом. Жашыча? 8 алсы экен мына туугандар. Улак ден соолуктары барды бар. Барды ден соолуктары да жакшы дейт мына өздөр. Сураштуу ака? Жакшы келет. Араны суралчат дейт мына көрөздөр. Кайсы жерден келди ака? Оштан келдиби? Оштан келип туугандар. Номерди айтып койсуң, кызыгып калгандар болсо. Номерди? Ha. 74 binden 40 14 19 19 ha? 19 номерine paylaşat kestiler. Ne deyip? Tartmayçı uğru. Salam deyip barızlardan ayıqlarlarga. Evet sizlerde. Nerede daha nazar? Çaş. Emeğe getir. Çaş kançı kaldı da bunu? Pıştı. Pıştı ha? Рабочий. Pıştı. Rasa coş deyip mi? İştin barına katırat. İştin barın katırat deyip bundan nazar. Kançada da sen bunu? Kançada da sen? 30 kan 100 da otar. 30 kan 100? Evet. Anay 70 min başında. 70 min sonunda odatken ona. Bıştı. Bir de okukan balam bile karar. Bir de okukanlı bala qarab. Eme minip demeye olur desenize coş. Rıza coşken. Ballarına da alıp verseniz olatken. Kança sıraştı? Sıraylık. Emile geldim deyitine. Жақшы. Рабочий izleyenler de olmadı. Номерді айтып қосып 76 менен 24 75 75 номеріне байланыш жасар мына ушул бышты боюнча өтө жош рабочий дейт. Иштин баарын катыр экен туугандар. Ушул жерде да катарына ортолукка баралычы. Ортолуктан эмне болуп атат? Кайсыл ат күчтүү болуп атат? Бир кирели. Ортоласы мына күн тараптан күнгө беткей эмес, бул жака өтө алайбыз. Мына ушул карааттагы көрүнүштөрү, туруш турпаты, вид жакшы экен. Азыр ушунда сурайлы. Караат канча досо? 250. Жакшычы? Жаңасы экен туугандар. 250 миң сом болот экен мына. Көкөктөрү, туруш турпаты жакшат экен мына көрүңүздөр. Кайсы жерден келди ака? Кайсы жерден келди? Жаллабаттан келди. Жаллабаттан келип тургандар. Номер айтып койсузбу, кызыгып калгандар болсо? 708 менен. 708 81 81 88 88 61 а? Ушул номерге байланышыңыздар мына ушул караат боюнча. Бираз азыр тамагыбыз бүтүп калыптыр. Кыйналып калып атабыз. Ошого бираз эме болсо кабыл этпей көрүп лайк басып болуп туруңуздар. Канча болуп атат? 200 кам бар. Жашычы? 4 асы болот экен мына. Улак үйүрү бар. Бардыгы бар дейт. Улак үйүрү. Бою канча чыгат ага? Боюн точно билбейм дейт. Ушул бир 1.65ке жетпейин чыгып калат экен буюрса мына. Көрүңүздөр. Кайсы жерден келди ака бул? Жалалаттан келиптир бул дагы арасар. Номерди айтып койсузбу, кызыгып калгандар ушундай көп кызышат экен ака. 89 Московский 020 020 87 87 71 51 а? Ушул номерге байланышыңыздар туугандар. Мына ушул ат боюнча. Көрүңүздөр. Азыр ушу катар биз мына торунан качканды сурайлычы канча деп аткан. Ортодо чаган экен. Аркага айтып кетти ғой, бир жака айдап эле. Бул канча болот атат досум? Канча деп атасыңар? Эми көрүп алып. Көрүп атасыңарбы? Көрүп атабыз дейт. Мына алтын үстөгү дагы мына да жакшы экен. Бул канча болот атат ушул ат? 250 миң сом болот экен. Жакшычы? Бүрөнүкүбү? Көрүп атат экен. 250 миң сом болот экен. Мына туруш турпаты, формалары жакшы экен, бирок мына ушул ат дагы. Ушул аттын эмеси. Ат канча болот атат? Досум. Тамак бүтүп укпай калып атат кээ бирлерчи.
Mına alat dağı. Kaç yola? Ey çatkılı. Mına alat dağı kedede eken. Ortada jiresiz, ortada öte. Top eкен. Мындай толайлы. Qancha odat olibdi do'stim? 130 ming so'm. Jashicha? Ekasi ekan. Do'stim, ularga chavolg'am chavolakpa. Bar ularga. Ularga bar deydi. Uyuri da var ekan tonda. Qaysi yerdan keldinglar? Qarasudan. Nomerini aytib qo'yish mumkin. Qiziq bo'lganlar bo'lsa, qiziq bo'ladi. 554 38 23. Mına şu boyunca mına Şamdağa ekan. Görüp önüzlerdagi жактыргандар эмасыңдар. Мына кара Чымкарадагы туруштары орто экен. Ушундагы бир сылап коелу азыр. Карат канча болот ат карат? 150 миң сом. Жашыча? Жаңасы экен тондар бул. Муну дагы сутуп даярдап үйрөтүш керек экен. Үйрөтүш керек экен, ошону айтам. Кайсы жерден келдик а? Salam Alip'ten geldiler. Size mi o? Görüyor zaten bakalım. Bakalım numarayı ait olsun. Kızı falan nasıl mı? Bugün satıldı dursa. Pazar şey kızı da şey. Satıldı dedi bugün dursa. Hazır şu yerde dağı. Mektan soda olatan yerlerinde görüyoruz. Çıkanday ola da uzakta. Konçumda çette yaşatlar çarvalıp dağı soda oluyor şile. Bir sırttığa göre öyle hande oldu zaten. Ya şu kaç oldu şu? Kaç işte? Görüyor tabi. Ha vallahi. Adır şu soda oltan şeyden nerede? Kaç oldu? 300 bin son dev. Az şunu da soda oltan şeydi. Na. Allah. 300 bin kim var dedi. Az ortağa girgen görelim mi? Formaları. Altına koyacağız. Uzağa uçup biraz. Bundan da hiç atıldı var. Baytı var. Oo. Şu mükemmel var degen. Kaptanlarını da gösterip koy. Bu yaş kança eken? Aka? 4 ası eken. Bulağa çavulgan çavullik. Çavulgan. Bulağa var eken. Görüntüler. Tuanlar nasıl 250 bin so'm bo'layotgan. Hozir 3 ası ekan bu. Ulat qancha do'stiga? Ulat 200. 200 bin so'm. Kemi var. Yaşıcha? Yaşı. Biraz. Bir ası. Hozir. Bularga chavolgam chavoldi, uyga tush kerak. Bularga chavoldi. Chavoldik, uyga tush kerak. Ha. Qaysi yerdingizlarga? Qarag'ulja. Boyu 1.65 çırpılat oşuydu ha? Boyu 1.65'te çırpılat bir hakem naranzar. Görünsür. Turuş turbatı den soluklar aga. Ha? Den soluğu C3 5 tekne görünsür. Nomer ayıp koyunga kızı olanlar olsa? Ha, bürönün ha? Bürönün aplet etme haydi. Nasıl yerde dağı hazır. Soda kızı oda taşıydı. Görelim ki ne olur hatta. Nasıl atma oldu o? Baytı. Atın özünü gösterip koyunca. Nasıl at hazır bağ oldu atken. Görünsün. Yok anca da etem bunu. 300 mü? 300 gö belli beyt atken tuanlar. Jaş anca eken? Bu tarığın ardından da ne gösterip koy. 300 bin so'm o belli beyt atken at. Ha şu ortada. Nasıl attı hazır. Soda oldu atken. 300 bin so'm o belli beyt kanat şul. Soda oldu atken. Bunda qaralap ketdi ne karısı. Az beri de qarap ketdi. Basıtlarını da qaranızlar. Basıtları dağı жақшады екен. 300 bin so'm o belli beyt atken. Жаңағы жерде сода oldu. Nağlar nafşulat hazır sodası kızı odat. 300 binden koyup ber dep tasır olacak eкен. Alarmanдар o tura gelip alat dep bilme olat. 3 asıl etken forması jayında eken.
Elin var az yerde. Oradaga geldi mi? Kızı koratkanlar. Ozarda mı? Az buldakta bağ oldu. Açman akbedi. Yerde 3-4 bağ oldu. Buldakta firmadan adam katta kızıp sodası. Görüp açacaklar. Girip geçişini görürüzler. Şol jaka kettim. Keletkan görünsen, şul bağ oldu. Aka, ökümör 150 siner aka. Kodur ayından. Hazır 290 ming so'm berib o'tadi. Biraz jana 300 ga chiqdi, az daha qayra 290 dan boshlabdir. Normatlar izler sizler bugun Özgön mal bazarından çavaratlardı. Jan şunday ele ancha soda olatgan jellerin gördüңүздөр. Sunuş pikirler bolsa kommentariyga qoldiringizlar. Kanalga kattol elekter подписок кнопкасын басып, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, bizden kelgan videolarni birinchilerden bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.